October ni som paruk inrin ni ania INP Mizo channel clear tu te chibai ule Myanmaram boya wangin kan unau chin state lamatanga Mizoram maral tlan po an tam ve ta hle Longtlai district huam chunga chau hian ral tlan zong hi sang ni le zariat le somnga le pariat an ni to nia tarlan ania ral tlan hi an lapun bel arin Voin Khan Min Aung Hlaing na chuan nepi do khopuya meeting an nei na thu soin tunlaya Myanmaram buai hi remchanga la in tlangram nam Sipai ethnic armed organizations rang te chuan drugs an tol runa sa hle ani atia Sipai le police tang kopin heng ho hi kan dang me ka man po kan nei teu to ati ni in Myanmar platform chuan soi Ole tuntu ma po Myanmaram chung mun ranga chanchin langsar zual kan thir le don nia Chin state lam hi kan soi masalo theilova nimin chomadar som pakhat vel khan operation clearance neyakal chuak tuibual sipai tele Chin National Defense Force CNDF te inkara po indona achuaka darkar chan vevel anin kap nia soyani terrorist lam mi pakhat hi in midang pakhatin hliam atuar bok tuibual sipai te po hian ral thuam lian kan ti mai RPG an local ve niang RPG an kap na sa hleya ma se himdam teya an kir le thu CNDF lam chuan an soyani October ni som panga nimin chhun khan thantlang khopui chunga terrorist police tele thantlang CDF te anin kap boka CDF lama tangin thi le hliam tuaran omlova terrorist lamatangin police pakhat an kap hlumti voin khan thantlang CDF ten an soi mipui lamatang du lo sipai le police te reng an hmuna apianga an ka ngal zel tur thu an soi bokani nimin tu ka falam township thlan ro na tanga kal chuak ta terrorist sipai te pokha konglaka kalngai na hrelovin CDF le CNA te chuan an kar che ta nia soi ani boka Mase indona muala achanta ka wangin chanchin hi chiang taka hriat mai ahara voin chomadar som pakhat vel kha chuan heng terrorist sipai ha kha lampana kal te hian malaman pan thei to lo wangin falam lampanin an kir le ta zo ka lungpi veng an thleng le to nia soi ani a falam township huam chunga sipai terrorist te chet vel dan an du thu sama an be thei chia lo thu Chin National Defense Force an hotu ber Commander-in-Chief Salai William Chin chuan Chin TV International in an komna hetiang hian soya ilongai thapot tengu kan unaw CNA CDF PDF Zolan Civic Defense Militia tenen po terrorist daw na kan thok ho veka tuntuma terrorist sipai Chin state lama anron kal tur thua po hian malak na hi dan tur le tan mun siam dan tur zonga kanin besa hlom vekani kaini CNDF po hi mun som pathuma kanin then darawangin kanin dai lo na sa a realty thlan ron khobula operation kan naya po khan atira tangin kan tel zela nangni chulai muna kaini helai muna ti in na kanin sem veka ral thuam lam kan la in dai lo e mawangin duangin ma kan la chak theilo ani ber mi hring chu kanom na a ral thuam kan nei tlema wangin han ne mai tur po kha kan ne lok lo pha ta thina ni ati ani hetiang hian ral thuam nei thalo zok ni ma sela Chin nam sipai te hi mi puite nan tong trai saka pathian in om puitla ta wangin an din mun hi a che chuang lo hle ni falam lama tanga chuak ta teng pani le motor enge mo zat chu CNA, CDF le CNDF tang khom te chuan October ni som pali le nimin October ni som panga khan an lo kap ta khania terrorist sipai motor then khat chu tukin lam khan falam lam panin an kir le an tia heng motor falam lama kir le te po hi lungpi khokianga nam sipai ten an lo kap le nia soyani achia chi in soi thailo ma se terrorist lam chan achia a hliam tuar ringot po som ni thum velan ni to thu ming tarlan lo pakhat chuan soya tal khuale a che vela hian an kar che tareng ni in voin chhun khan soyani
ti chuan falam lama po kir le thei to lo ha kha lam pan thei to bok lovin an siam ni in ha kha news chuan report a don thu a soi indona thi le hliam kan soi hi mingtar lan lovin a soi mai ani a an mani CDF le CNDF lam chuan official a thu chua an la nei lo CNA atanga thu soi tu salai tet nia khan an mun pui nai thei lo tur bera siam an tum thu le chuti chung po an nai ta la ni chuan an tan kir le ngai na om lo khopa siam an tum thu a lo soi to ani heng tal khuwa vela an kar che tak sipai te pui tur hian ha kha lama tangin terrorist sipai an thok chuak vele a ma se CNA te le CDF tang kop ten an nor kir le theita nia soi ani bok min dat le matupi inkar kong chia rem turin terrorist lam chuan ma an la meka heti la hian kalkong lo rem tu tereng ren chu eng company le pol ho po ni se nataka hreman ni tur thu September ni som pakhat khan min dat CDF te chuan thuan lo chua to a an thu chua an bo zui ngei tur thu voin khan an soinon le bok min dat lama po hian kalkong chia wangin terrorist te hi du angin an che hlei thei ri meu lovani Sakain region kata township huam chunga in yua police camp chu October ni som panga nizan khan Fox Army HPDF tenan va beya kem ngak tu terrorist sipai pakhatan kap hluma kem an hal kang vek bok Fox Army HPDF te po hian terrorist sipai tele an lam tang te beyan tum zel thu an soi bokani Nizan Khan Khin U township lam update kan mule ta a sipai somli la yan thinge yang ti kha chu ai chuan an lo tam ta hle nimina Khin U township huam chunga PDF tele terrorist sipai te in ma chon na terrorist le an lam tang piusoti pol te zinga tangin mi somruk velan thi ti Khin U PDF te chuan Nizan Khan an soi sipai le an lam tang piusoti pol te nen ral thuam keng zani zet mai chu Yu township Khin U township le mungto kholam panin an kal ta zela chu mun rang ranga PDF polten tang rualin an lo beya hit and run system mangin bom an mangna sabera mun riata bom voice som ni an ti pu ka ni sipai lam mi somruk velan thi ba ka hliam tuaran thanem hle bok thi le hliam tuar te chu motora phurin yi ulaman pan pui ngei nia an mu thu an soyani anni PDF lamatang chuan thi le hliaman omlova ma se civil mi somni le pakhatten manan tuarta ani ti an soibok Sakain region dipeyin township phianchia khodaya October ni som panga ni zandar sari khan PDF 10 terrorist motor an lo bom vele boka motora chuan sipai parukan chuanga chung zinga pahni chuan boralani Sakain region Minkin township longpi khomi mi pali chu terrorist an hal niarin lelani thu voin khan khitit media chuan report adon thu soi thilom dan chu hetiang hini October ni som pathum chomadar som vel khan terrorist sipai te chu an lam tang piusoti pol tenen longpi khwa an luta khomi te chu sipai hlavin an tlan zauta a chung tlan cheta te zinga ruang li chu tlai khon nu khan charania mi bo pakhat an la nei cheu thu an soi boka chung ruang te chu terrorist sipai te nan that ngei ti achiang hlea mi pali zinga pahni phei hi chu pa fa an ni nge heng mi te hian an tlan na lama terrorist sipai vei wak te nen anin tok fu kher ni om takani silaya an ka na nu ma te an mai vela silaya an so na te nu ma rang mu tura om thu an soi boka an soi saklum nuin an halta ni in an soi ani Sakain region mongyua khopuya tukindar level khan Red Coat Revolution Team mongyua Young People Group MOYPG le Northwest Plains Revolutionary Forces NPRF pol thum te in kopin Kanboza Bank an bom ve ta thunga hetia Kanboza Bank an be na chan hi civil mi te bank account an khar sakle civil mi te security an ti leak wang ni in an soi sipai lam tanga an ngai aning chu
Sakain region thau Miong township lama po voin chomadar kuale minute somli chauvel khan Miong khopuya lut terrorist sipai motor pathum chu TGR People Defence Force tenan lo be to boka motor pahni an bom chia a terrorist sipai som panga an thi ani voin chomadar som pakhat vel khan Sakain region wetlet township huam chunga chi pakan khua an venglal Mizo an ti te nu pa po takhua to khua le chi pakan kho inkara PDF laminan da thata niasoi ani bok October ni som panga ni zan khan Rangoon Chimindang YCDC office kota karan da ho chu kar pakhat chuan a supal ta a chu terrorist hovinan kap ta chiam maya driver ho te po an vorep niasoi ani a an ka fuzi nga kar pakhat chu UN embassy kar ni nge ya hriat crown ania voinga ruk velan kap ni hriat ani kar chunga chuan UN embassy hruai tu pakhat le tong le tu po an chuanga tin UN kar chunga pakhat chu a hmuna athinga la thuchiang jok ngai ven mek ania UN kar ani tak tak chuan terrorist sipai council thilti dan hi UN hian a en mai lo le zual ngein arin Nizandar sari le minute somli panga khan nepido pinmana khopuya sipai lamta Miyawati bank a bomapuak boka sipai pahni anthi ni in PDF laminan soi October ni som paruk tukin khan terrorist sipai ten an ven sanchong lama venglal office pakhata bomapuak le boka thile hliam chu an omlovani ome Irrawaddy region capital patein khopuya po hian terrorist council lam anral muang talo hle a nimin October ni som panga atang khan thani dai zanlam curfew an puang ani curfew puan na thuwa chuan mithen khatin mi pui nol pui himna ti der thong zongin dan le hrai za lo takin thilan ti ani a churingot chu chuan lama siamin zandar so matanga jinglamdar li inkara reng mi panga ayat tam omkhom khaptlatani a veiwa te inkom hote thusoi hote khaptlatani hemi hun chung hian tuma kongpui dunga veiwa lo turani antia zan curfew siam hian December ni som panga thleng a oang Moon State chai tu township tein zayat khopoya terrorist te hna mi report hin tu niangai ku yewin anti chu nizan khan tu tenemoni an kap hlum le ni voina po Myanmar ram chung mun ranga indona achuak le a Kachin State KIA ram chan chunga po KIA Brigade 3 le Brigade 6 te omna lama tukindar ko chhovela tang khan indona an tran le to a KIA lamin bom ne na anlo lam bun thina wangin terrorist sipai te hi an thina sale hle ani hetia Kachin lama an boi ang tho hian Sian State lama po an boi thova Sian State mar lama KIA Brigade 6 omna lama kal terrorist sipai te le KIA sipai te po nasatakin anin ka pani helama indona hi voin chonulam thleng khan anla chunjom chhozela terrorist sipai te an thinem to hle ni in KIA lam chuan an soya an chanchin chiang zok hi chu naktuk lama kan thei chau don ni na lang October ni som paruk voin chonulama po khan Sian State Mungku Phong Sain lama MNDAA anti kukan nam sipai tele terrorist sipai te anin kap na sa hlebok Karen State Kokari Township Asia Road Kongpui Ankolo Khwale Yuati Chi Kho Inkara Tukindariat Vel Khan terrorist sipai tele nam sipai rang KNLA Brigade 6 Nuaya Battalion som pariat na DKBA Nuaya Eagles Brigade te inkara nen indona achuak le tan nia soyani a terrorist sipai te hi zalai mayan ni a heng ho hi nam sipai te nan lo dangani nimin pia lama tang to khan indona achuak to a ral thuam lian an man thina wanga civil mi te ina chia treu to thu KNLA lam chuan an soi tukina kokarek lama indona chuak le awangin township huam chunga mi tam takan tlana then khat chu tom himna an siama te an omhlom bok
Karen National Union KNU Brigade 5 tele terrorist sipai te hi October ni som pathum le ni som pali ni chung khan voiruk anin do mana terrorist lam mi pahni an thia midang som pani in hliaman tuar ti voin khan KNLA news chuan a soi KNU Brigade 5 Ramchan Mutro District huam chunga hian ni tin deuh tho anin kap renga terrorist lam chuan thingtlang kholam hoin ral thuam lian an kap deuh rengani October ni som pani po khan civil mi panga an man ni nan soibok tuna hian AK mukhat hi Burma poisa in cheng sanga zanga velania silai morena ngai hlemaya dimosu PDF how to pa phei chuan infu nge don ti in chian chowin kap ru ati hial tani dimosu lama hian terrorist sipai tenen ni tin anin do renga dimosu PDF lamin silai mu an mamo tahle nia soyani ral thuam ne in be kan nia anni chuan an nga zok nge ya keini lama hian mi hring chu kan om ma se ral thuam lam kan mamo ni ral thuam lama kan la in dai lo wangin har satna neu kan to kani ti in dimosu PDF pakhat chuan media te hena asoya tunlai po hian dimosu lama hian sipayan cherenga civil mi te in an hal sakte thilan lak sakte a om renga ma se PDF lam hian an du anga silai mu man turan nei lo wangin an tong ponor ngam chi lova anin ren hleya thilom dan enin ma an la zel ani ber terrorist tenan ron nor china chau an kap ta thina chuta po fu nge turaka angai silai mu som an ka chhuwa chuan cheng singa le sanga an kap chuak ani der maya chu wangin an ho tu pa hian men tan pui tu te hne na tanga kan don sumpai te hian silai mu kan le deuh berani ti in asoyani tunlaya dimosu lama anin dona hian PDF te hian terrorist ho hi voisom an ma chon le man to a ral thuam lama anin thlau hlei dewani hetiang ani awangin at heya piangin silai mu leina tur tranpui turin an nge na an phone number tele contact theina te an da hlomani terrorist council hruai tu Min Aung Hlaing chu ASEAN summit lo om tura telvelo turin voina ASEAN foreign minister te thuk hom chuan rawan rel felta ti Japan NHK le Reuters lam chuan an soi Reuters chuan thunar chinga atanga thualak thu soin Min Aung Hlaing chu ASEAN meeting a an tel tir don lo atia voina ASEAN foreign minister te ro rel hi naktuk lama kim changzo ka ti chhuwa tumani atibok hetianga an tel tir tak lo chan berpo ama nge tela ASEAN statement point nga an siam azui du le lo wang ani bera ASEAN hruai tu te in mu khom na hi October ni som ni le paruka tanga ni som ni le pariat khian an nei do na ni Indonesia foreign minister in a soidan chuan Myanmar ma hian in thak thleng na danglam na enge motal a om ma chu terrorist sipai council lam palai hi ASEAN meeting a antel tir don to ri lovani ole tun tumata na Myanmar news langsar zual kanan ti chwa thei chu khati zong kha ani a thir tu ten men hlut saka atop thlenga min lo thlir sak le wangin in za chunga kan lo me